Pang trail bike guys. Diba guys? Naging pang trail yung motor ko. Saan na kaya sila? Gaagat guys. Ang motor gaagat guys, wag katangas. Unsa man ay? Gaagat ang motor guys. Pang trail nga motor guys. Bagong taning hugas guys. Motor guys, mura mag kuan guys. Nag-crutches yung motor. Oh, look guys, look guys. Look guys. Balik rin. Hindi na siyang balik guys. Hindi na siyang balik guys. Una guys, una ka. Una ba? Motor guys ala. Pang trail guys. Pang trail ba guys? Wow guys. Di na mo usak ka guys. Nagkatawa ko guys. Kata-katawa ko guys. Ako may kasaka guys. No guys. No guys. Ang dream ko na agi guys. Ha? Ito guys, kanong dream ko na agi guys. What happened to me? Kata-katawa ko guys, pero may problema ko sa motor guys. Tapit pa sa madakdak guys. Ay, sa gamay. Bari pang trail nga bike guys. Nagkatakatawa ko niya ganina guys. Ako ra dito hindi ko saka. What happened guys? Pag-trail na bike ba? What happened guys? Diagag guys. Direta agi guys.
Di na siyang balik. Di na siyang balik. Di na siyang balik. Di na kabalik. Pang trailing nga bike guys. Excuse me. Hindi nakabalik. Hindi na siya balik. Abi na ako, para guys. Mag change gear. Pwede na change driver. Change driver na guys.